U kasarni Car Lazar priređena je vojna svečanost povodom primopredaje dužnosti komandanta Komande za razvoj Rasinske brigade i garnizona Kruševac. Gospodine generale, primam dužnost komandanta Komande za razvoj Rasinske brigade. Gospodine generale, predajem dužnost komandanta Komande za razvoj Rasinske brigade. U skladu sa naredbom Ministarstva odbrane Republike Srbije, dužnost komandanta Komande za razvoj Rasinske brigade, komandanta kasarne Car Lazar i komandanta garnizona Kruševac primio je pukovnik Rade Rnjaković. Dužnost mu je predao dosadašnji komandant Sreten Zafirović, koji odlazi na dužnost u Generalštab Vojske Srbije. Priznanje za odan rad pukovniku Zafiroviću odao je general potpukovnik Đogica Petrović. Došlo je vreme da u skladu sa potrebama službe, a i u skladu sa svojom voljom, danas dužnost preda pukovnik Sreten Zafirović. Kao komandant komande za obuku, njegov pretpostavljeni, želim da mu odam priznanje zajedno sa vama na svemu onom što je učinio u prethodnom periodu u izgrađivanju sposobnosti i svoje jedinice i komande za obuku u celosti. Pukovnik Sreten Zafirović odlazi na dužnost u Generalštab Vojske u Upravu za operativne poslove, na dužnost načelnika odeljenja za operativne i opšte poslove. Njegova veza sa komandom za obuku, njegova veza sa komandom za razvoj Rasinske brigade neće biti prekinuta, dakako bit će u prilici da svojim znanjem, iskustvom i položajem i dalje ugrađuje sebe u sposobnosti ovog sastava. Gospodine pukovniče Zafiroviću, hvala vam na svemu što ste uradili i želim vam dobru vojničku i oficirsku sreću i dobro zdravlje na tom putu. Današnjom svečanošću završavam rad u garnizonu Kruševac. Osjećam veliko zadovoljstvo i ponos što sam bio komandant garnizona. Od prijema dužnosti 2014. do danas trudio sam se da časno, dostojanstveno, pošteno i disciplinovano obavljam dužnost koja je za mene bila odgovorna i teška, ali lepa i cenjena, istakao je pukovnik Zafirović. U obavljanju dužnosti nisam štedeo pre svega sebe, a zatim i svoje najbliže saradnike i sve počinje. Gospod oficiri, podoficiri, vojnici, vojni službenici i nameštenici. Ponosan sam na rezultate koje smo zajednički postigli u protekle 3,5 godine. Ponosan sam na sve vas u ovom svečanom stroju koji ste savesno, požrtvovano i odgovorno izvršavali sve zadatke koje sam pred vas postavljao. Ovom priliku želim da se zahvalim general potpukovniku Đokici Petroviću, komandantu Komande za obuku, na biranim rečima i visoko ocjeni mog rada, ali pre svega na podršci koju mi je pružao onda kada mi je bilo najteže. Zahvaljujem se gradu Kruševcu, komandantima jedinica u garnizonu Kruševac, pre svega na podršci, na nesebičnoj pomoći i saradnji u izvršavanju postavljenih zadataka. Zahvalnost dugujem i mojoj porodici, koja je trpela moje odsustvo i istovremeno bila moja najveća podrška. Posebno priznanje i zahvalnost vojnicima, vojnim službenicima i nameštenicima, oficirima, podoficirima Komande za razvoj Rasinske brigade, na ispoljenom zalaganju u realizaciji zadataka na formacijskim dužnostima, bez čije pomoći svakako ne bi mogao uspešno da obavljam dužnost komandanta. Hvala vam što ste mi verovali, hvala što ste me pratili u izvršavanju mnogobrojnih zadataka. Pukovnik Rade Rnjaković rođen je 11. maja 1966. godine. Završio je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju, smer atomsko-biološko-hemijske odbrane. Oblik komandno-štabnog usavršavanja završio je 2005. a generalštabno usavršavanje 2011. godine. Lično smatram da će mi nova dužnost nakon 9 godina rada i službe u Generalštabu Vojske Srbije omogućiti da u profesionalnom smislu zaokružim lepezu različitih, složenih i odgovornih poslova u svojoj trodecenijskoj vojnoj karijeri. U toku prijema nove dužnosti shvatio sam mjesto i ulogu Komande za razvoj Rasinske brigade u miru, kao i Rasinske brigade u ratu, ali i značaj svih drugih jedinica
u garnizonu Kruševac. Od pripadnika Komande za razvoj Rasinske brigade zahtevam i očekujem pošten odnos prema izvršavanju informacijskih dužnosti, poštovanje zakonitosti u radu, negovanje zdravih međuljudskih odnosa, izgradnju čvrstih, stabilnih vojničkih kolektiva i u današnje vreme veoma važnu stvar, čuvanje ugleda pripadnika institucije od najvišeg poverenja u našemu narodu, to je pripadnika Vojske Srbije. Svečanom činu prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave i susednih opština kao i pripadnici Vojske Srbije, a svečanost je završena defileom jedinica garnizona Kruševac.